Kha komiti khulwane ya ANC ine ya vha na mirado ya sumbe, mirado ya lithihi ndine ya bva kha vundu la Limpopo. Vhaṅwe vha yeneyo mirado ndi dzi MEC dze vha dzo sumbedzwa mnango kha vundu, vhane vha vha vho Dickson Masimula, vho Poli Vhushelo na vho Thandi Muraka. Vho Masimula vho lingedza u dzhenelela kha mbambe ya u vha mudzulatshidulo kha vundu nga tshifhinga tsha khuvhangano ya lihoro ya vundu nga ṅwedzi wa Fulwi, fhedzi a vha ngo khunyelela. Nga ḓuvha ḽa u livha kha khuvhangano ya lihoro la ANC ya vhu-Fathunu-thanu, vho-Mathabatha vho ṱahisa fhungo ḽa uri vha khou tikedza vho Dr. Zweli vhuimoni ha u vha presidennde. He vha ita izwo na u sa vundu vha vho dzula vho tendelana uri vha khou ḓo tikedza presidennde vho-Cyril fhedzi vha lihoro iḽi vunduni la Limpopo vha ra huna muthu ane a ḓo dzhielwa vhukando nga ṅwambo wa uri o vha a khou tikedza murangaphanḓa mufhio. We are aware of various reports that some when they were lobbying, they were threatening comrades that they will be removed as mayors, they will be removed as MECs, and we can assure them there is not any MEC that is going to be removed because he supported President Cyril. There is no MEC that is going to be removed because he supported another candidate. What is of great importance and is that let's not preempt what the Provincial Executive Committee meeting will say. Instead, await a report, interrogate the report, and the PC will take a decision. Muḓivhi zwa polotiki vha ri vhupfiwa ha vho-Mathabatha hu ḓo fhungudzea kha khoro-khulwane ya lihoro la ANC nga mulandu wa uri ho no dzhena na mirado vhe vha vha si tsha ima murunzini muthihi. He should be worried because remember that Dickson Masimula and Soviet Lekhanyani were campaigning against Mathabatha's faction, and they lost in Limpopo, but at national they managed to campaign and regroup. So he should be worried, but it's not a serious worry because he's still the premier. So as a premier, he will be able to use state power to deal with political opponents. But it's not going to be a smooth sailing because he now clearly knows that Limpopo has representation in the NEC. Vho-Mathabatha vho bvisa tshiṱatamennde maḓuvhani mavhili o fhiraho uri a vha nga ḓo ḓirula mushumo.